clear tu le ngai thatu te cholni chibai le vek ule tun tuma chuan chomoina lian le hlu mai Ballon d'Or te po Liverpool tana a khel laia lodong to mase Liverpool in an legend na an pom thei mielo Manchester United tan a khela wanga phatsan tu tia an soi thin kumsomni panga a upa Michael Owen a chanchin kan ngai thla ho don ani Michael James Owen hi kumsang hajakwa somsari pakwa December ni sompali khan England roma mi sing ko ve lek chen na Chester khwa alopia nga an khwa hian mihring tam lutuk lem lo ma se khopui hlubik history soitur nga mai an ni wangin an lun hle thung Michael Owen apa hi Terry Owen ni hin ani po hi professional footballer ve tho ania Liverpool khwa piang ni ma se football azin kong hi Liverpool melma Everton atangin atran thonga dangdai ve tak chu ani hemi konga hian apa hi achhun te po kan ti thayang chu Liverpool a piang ni sin Everton tan a khela afapa Michael Owen po Liverpool a vulma se ahun nong Manchester United lama amang thonga dangdai ve tak chu ani Owen apa Terry Owen hi kumsang hajakwa somriat panga thleng football khelin football acho sanna afapa tuina line lama football hi atui pui chho hle maya ti fu po atifu zui ta hle nge Michael Owen hi country tangkhan Liverpool Academy tonga injir chuak ania kumsang hajakwa somko paruka senior team tan a game ma saber khelin bul atrana kumsang hajakwa somko paruk mei thla Liverpool tan a goal ma saber akhung nge heta tong hi chuanin palian tak ni lo ma se athiam ber kan ti thei hialin arin oma athiam na hi mitin mu thei ani chhauta anni hemi kum hian Liverpool tan kumno pangte ni chuin goal som pariat loi mai akhung der mai anni hemi nu hian kumsang hajakwa somko pasari atanga sangni pali chungin Liverpool goal khung thei ber ani chhawngar ngara ma se hliamin heng hunla hian atla buak chhowe zau anni kumsang ni pahat ain her chuaka Owen chon Liverpool hi UEFA Cup FA Cup le Football League Cup te a choi puya choi moina hlu mai Ballon d'Or chu boy tu omlavin phu takin adong zuita anni Liverpool tan hin in la ranga tumzani somko pasari inlan manen goza somnga pariat lai akhung man nge ya nomoi paruk lai a choi pui man anni Liverpool a hin thil ro pui tak ati hnem hle a theina hi moin kumsang ni pali khan Real Madrid chon Michael Owen hi Liverpool atang hian man tlom te pau million pariat lek sengin anseng nu ta hun rei tak contract zia pui ma se liamin ati boy chho na sa hle Real Madrid ta hin bench nam lo alumin khelna mun achang tam lo hle maya season khat bak omlavin season khat nu kumsang ni panga khan pau million som paruk point pariat sengin Newcastle United chon an la luta heti hunlaya Newcastle United player man tober ani nge achwa santak Real Madrid tang hantum somni panga inlan manin goal som paruk chu akhung sakman tho ani trophy ro choi pui anei mi alo thong heta hian chon a hlo tlinglem lo te po kan ti thayang chu Newcastle United lama ero player hlo tak ni hin an club legend ang point kan chair tel thayang chu Newcastle United ta hian atlatlum ang ring hle ya he club tan hian tum somsari pakwa inlan manen goal som thum akhung theya UEFA Intertoto Cup te po a choi pui nge ma se soita kangin hliamin atla buak ve reng maya akum awai chhowe zel bok nen a football zin kong hnung lam chu a in tran chho ta der mai van duai thla takin Newcastle United an relegate ta awena contract atop zui chho bok heta hian Liverpool fans te chuan an hena alet le ngei turin an ringa an du hle bok an faparang chakla le turin tlap ho tu te po an nora tlap ho tu te hian ma an lak po arinom mana ma se Owen eroin ngai tu na dang dai alo pu thong heti hun la hian Manchester United kha an lian hle ya Sir Alex Ferguson noya an sai pui kal de ngo ane chuta che chon thil adang lam chhauta Liverpool la let ngai turang ai kha Manchester United chon arukin an lo bereng chuni hian thutluk na po siam vatin
Liverpool in phatsan tu tia an hriat reng ni turin Manchester United zom turin thutluk na maktak mai asiam ta ani kha Liverpool tran tu ten phatsan tu tia an soipo hi a om viau mai mase Owen hian anua a soidan hi adik ve thau mai no moi choi ka duwa khati hun lai kha chuan Manchester United bak anom lo ani tin asoya nge hian no moi po a choi nem hle UEFA Champions League na te po Uzbek laka hat-trick asiama Manchester City nen aning khel tumin hun top rual deuh thoin goal poimo akhung bok United lama record po hi achelo khop maya he tlap tan tum somnga pahni inlan manen go som pasari akhung theya trophy lian tham pathum ngot choyin ano moi choi chak em Premier League no moi po a choi tel nge ya English Premier League no moi a choi chun ani zui ta nge akumte awai chau ta ve zela Manchester United anin siam rem chau ve zel bok nen khel na mun achang tam lo tiala kum sang ni som pani khan Owen chuan United in contract an lui to lo thu soin hetlapi achua sana hemikum September la Stoke City chun an la lut vele Stoke City tan hen tum ko in learning goal khat akhonga kum sang ni som pathum mei ni som pakwa khan football huanga a game na nong ber khelin hemitum hian Southampton an machonna ding chungin fans ten kutbeng chungin an thla liam ta anne Owen a football zin kong chu alo top ve ta der anne Michael Owen hian football a khel la hian anram England tan hian tum somriat pakwa inlan manen goal som li lai akhung manna choi moina trophy kan hanti ang chero adon pui lem lova a che that pui hle thong World Cup a hian kum sang ni pahni khan quarter final lu puyen Brazil laka avan doi zoka antranga sang ni paruka po quarter final lu pui le ma se hemi tum po hian Portugal chu ngam loin avan doi zoka antrang le bok Michael Owen hi football khel cho san tam takte an re ngal mak ang hian awum ve lem lo thunga football hi atui chilen a mangai hle ti a chiang hle coaching lama ero alut lo thunga pandit kan hanti ang chi trong du tak thil soi thei deuh kan hanti ang chi khan atang thunga thil a sheril thei ang reng reu phian mai le ngal anne tren khat phei chuan patrong du le ngei tak tin an thre chho ve mek bok patrong du tak te po ani chho ve to kan ti kha tu na ya po atong du zia chu aron langa Hurricane chu Bundesliga azom nowa achoi moina don te chu Celtic ina Scottish League no moi an choyang ve lek ani thuin aron soya heta hian trong du tak ani zia chu kan thre chho ve ta ani football khel lai kha chuan patrong du tak te soitur ani lem lova pandit ani hnuai ro atong du angreng khop mai hemi chungchang a point soi sel tu anga khop maya Hurricane an aron chan le to ba ka Ben Foster point Hurricane chu aza tok lotin Michael Owen hi alo chang le to ani football azin konga hian hnu ma hnu che thanem tak aneya chungte chu hantar lang zoi don ta ila kan soita kang khan ani po hian record ro pui tak anei awang hian a record zong kan hanti ang chi choi moina adon ang chi te kan tar lang vek seng don lem lova alang sar zol ho te chau hi han ngai kha ho le don ta ila Michael Owen hian kum sang ni pakhat khan kan hriat lan theu angin Ballon d'Or atum khat nan a choya hemi season a che that je chu kan soita kang khan ania phu takin he choi moina hi adong ane heng ba ka hian World Soccer World Player of the Year atum khat thlan alo ni to boka BBC Sport Personality of the Year thlan lo ni to bokin English Premier League Golden Boot hi tum ni adong to boka top scorer tum ni ani thei tin ani chu Premier League Team of the Season atum ni lo lang to bokin PFA Young Player of the Year le Team of the Year te tum khat ve thlan alo ni to boka FIFA World Cup Best Young Player kum sang khat zakwa somko pariat khan thlan ni bokin English Hall of Fame sengnu alo ni to bok heng bak en club level a khel lai hian Liverpool team chu FA Cup no moi pakhat a choi puya League Cup no moi pahni choi pui hian FA Charity Shield kan ti hi tum khat a choi puya UEFA Cup mai ba ka UEFA Super Cup kan hanti ang chi te po tum ni a choi pui thei anne heng ba ka hian Newcastle United azom no hian UEFA Intertoto Cup chu kum sang ni parukhan a choi pui theya
Manchester United azom noa kumsang ni som pakhat season na Premier League no moi a choi puya hengba ka hian League Cup no moi pakhat choi pui manin FA Community Shield no moi pakhat a choi pui man bok anni ainga po chunita se Michael Owen hi phatsan tu Liverpool tran tu ten in la tirengang nge phatsan tu ani dan chungchang kan tarlan angchi te hi in pom hlom le ole hatichin hatun rumatan ni mai se clear tu te channel min ngai lut sak threin chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe atan min han lak pui le zelula thungai nom tak te nen kani mu chau le zel don ne